Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nania tomoto amalabikan ke hadir. Alhamdulillah rilalanna iya subuhe napasiruntu kipungalla ta'ala melalui nasihat subuh pada fadanna iya rilalanna masjid ta iya naritu al-ansar. Dan alhamdulillah iya di mana angkai hadir okwe termasuk nitu tauso gimana. Dan memang yakin dan pasti nasabak magai duan rakaat sebelum sampaja subuh marajai lino nanya isak na tomato malabikan ke hadir. Narima kuan na narong tinggal ini angkai manang hadir pekwe na wading turi angka ki maringarra ripungalla ta'ala sarekwam mangi turi na tambangi papenya mapapedali gangka na turi angka ki makasiwian fada-fadan na iya subuh itu motomolabikan ke hadir. Dan termasuk nitu ia komelo ki mite tauwe termasuk tau mopa itai sampaja subun atau motomolabikan ke hadir. Narima kuana naro mamagi-magi amau kepau kenge nawerengi pungalla ta'ala khususnya ini manang ke hadir gangka nasaba nasabari to pada salama mana rilino lebih-lebih pari asari munrin na pungalla ta'ala mati insyaallah. Nania salawa mapas salama lauri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak nabi panuta lauri di mana rupa tawe terkhusus idi umat selengi. Marepa tingkalinga ya bahkan dek namu as-susuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aga kata na iya iya komelo ki lolongang ipammasena pungalla ta'ala. Nan niya yakin dan pasti tori angke pammasena pungalla ta'ala lori okko tutu iya naritu assalawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakin dan pasti angke pammasena pungalla ta'ala okko tu rigau angkata masalawa. Nan niya risesena tau masalawa yakin dan pasti angka maleka okko tu milo doang ang ito matomalabikan ke hadir. Nasabak magai de na sambarang itu tahu iya lepa masih ripungalla ta'ala untuk masalawa rito ripojin atau matomalabikan ke hadir. Jadi mau pak itu ini tahu nareko angka ke masalawa. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja memang persoalan syafaat insyaallah nalengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rilino lebih pari asari monrina pungalla ta'ala mati insyaallah. Narima kona naroh salawaki baraka na salawa na pasalama ki pungalla ta'ala rilino lebih pari asari monrina pungalla ta'ala mati insyaallah. Sini surah-surah nanya tomo-tomo malabikan ke hadir. Intinna ia naritu di tugaga mero yakatai banna asalama katta rilino lebih pari asari monrita. Nasaba idi matotu milawi agatilau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Puang alenga decin nalino nan nia decin na akhirat. Puang alenga nyaman nalino nan nia akhirat. Alenga asalamakan nalino nan nia akhirat. Artinya secara umum nama luas artinya ayat itu moto melebihkan kehad. Nafekku nih. Termasuk kegi monro salamakangi termasuk salah sidina oke timu-timuta dene sadari. Kega na iro. Termasuk Pak, dia marku kue bita kada ange. Sesak na tahu Pak. Madari iro nabiya okona bolai. Madari sesak na tahu Pak Bu. Nabiar kak bami iro anak na tama bolai tanpa melau permisi tomatoma lebihkan kehadir. Betuangan na aga dinassalamu alaikum. Wadi jaji di mana na? Minimal aja, minimal namoro misalnya kode to si runtu, tapi minimal kenro ki iye otomelo tama bolai tomatoma lebihkan kehadir. Nah iya bita na nae makukwip lisunna puli masikola matar rubami. Bahkan tanya aja anak-anak, namo idi tomatoy, lisun na puli pasai, lukan turui, tamawawa mi bolai, tomato melebihkan kehadir. Bahkan namo tudak-tudan na cinampa, de na tudang, na sabamage, de na isay makadap pari-pariaga dan sebagainya, tomato melebihkan kehadir. Nah iya po pai. Aga je betongan na assalamualaikum. Betongan na aga, na nigi-nigi puada ya insyaallah. Angka pamase nania baraka okutu kalima itu mata melebihkan kehadir. Termasuk narekonigi tahu dena melo macipi pakkaliunonna minimal dalam rumah tangganya tak kamalakan itu mata melebihkan kehadir. Minimal kutama ki bolai assalamu alaikum. Hal kecil tapi luar biasa Pak khasiatnya itu mata melebihkan kehadir. Termasuk saya pribadi Pak, mudah-mudahan ini bukan ria. Ya konureta melo tama bolai. Upanna dena assalamualaikum. Walingi kode, keluar dulu. Ipak guru memang nih. Unrotona ero madari umuru ero patau. Akum. Yang jelasnya aga ipak guru idi anak-anak itu moto melebihkan kehadir. Supaya aga angkai baraka ukutu anak-anak angke baraka rito duwe pajajianna angka baraka ukutu bolai nasabak baraka na assalamu alaikum tomo melebihkan kehadir. Insyaallah termasuk ya kota kamalakan ye degaga cipi-cipirang ukutu rumah tanggai nasabak hal kecil tapi malupu minimal aga assalamu alaikum ya komelo ki palampiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama repa ye tinggal agan nami tinggal pakkamalakan nama ni melu ilah sana kato mato melebihkan kehadir. Apalagi nareko pada si runtuk memang minimal assalamualaikum insyaallah salama itawe salamatuki na iya katai salama tu pada salama rilino lebih pada asrimun rina fung Allah taala to mato melebihkan kehadir. Jadi surah-surah nania to mato melebihkan kehadir. Lisuka nangi termasuk ya Pak Bu. Termasuk ya Upanna utama boleh nang kanureta na dewa assalamualaikum iya masu sendiri. Napa assalamualaikum na sebab magai ipaha isa makada iya to assalamualaikum pole baraka to melebihkan kehadir. Tak kemalam kemoro Bu, kota tama boleh. Sesa. Sini surah-surah na niya to melebihkan kehadir. Ya na penting na Pak ya. Namanya kata Pak iya. Itu tanibangan anaknya. Malah aku si runtu kebam ni halo. Artinya milenial maku kue tapi sini tuh surah nanya tomo melebihkan kehadir. Ini yang pertama minimal angkat kimak kemalakan ya assalamualaikum. Yang kedua ia naritu pamegai Pak doangan tomo melebihkan kehadir. Agar yasa Pak doangan, agar yasa doa. Secara bahasa ia naritu permohonan. Secara istilah ia naritu penyerahan diri. Kendro isarahkan ya lebe okwe pungal ta'ala maka puang degaga won roy marilau degaga won roy mak dan nuang banna idi puang nanya degaga malenga adi singang degaga malenga papenyama papidalle banna idi mana mi polena puang pemegi Pak doang atta
Nasabak magai ia tu pak dongange penguat pakasa poleri akatata makre aga yakatai. Na agi me ifigau minimal pariyolo iro pak dongang tato malabikan kihadir. Nasabak magai upanda nang kamu akatannya masata melalui doa, insyaallah mata dai itu nyawai untuk lalui segala aktivitas, utamanya tuoki rile bo na tanai ia to matau melebihkan kehadir, apalagi dalam segala hal. Loki kantor loki balu ia nang kamu pak donget tada disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, insyaallah napas salama ke itu kung Allah taala. Dan sabak magai angke akatannya maseta ia dari tu pak donget tato matau melebihkan kehadir. Saya kira tak paham manang. Tapi nekia sabaluki milo doang, apakah khususatan minimal aga puji jolo pung Allah Ta'ala. Yan dari itu permohonan. Maga je ko tolo ko Pak Bupati. Yari gajan ako Pak Bupati. Oko na kantor ko Pancarijang. Oko na kantor ko Pancarijang. Maga je ko tome angka yakatay. Aga jolo, dito to tapat tumak kada. Pak kuah, tanda tanangi jolo Melo ka ma Pak Buting, melo ka di. Aga jolo, minimal to tama nangi sikan nani. Assalamualaikum. Angka ki Pak kuah kadang ke. El tolo na. Ya ko tolo, aja jolo tapi serahkan ya romelo ya katai aga. Puji jolo. Wai alhamdulillah. Wai kanja paje kantor walaupun makanja memang. Yang kena je fasilitas na mo je vita tamu komputer to na. Aga sana po pada anu HP lupo je iro. HP lupo dah ko HP lupo na je ye. Jadi puji jolo supaya aga. Supaya ko masenan itu makra. Ya ko pura ni ro tentu makra ki kaje pak. Tapa makra ni jana je mo ane. Puji jolo. Jadi tak petalan subawang. Makutoro kuto bilori pung Allah Ta'ala. Minimal aga. Ia na tuang ka gunana. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yari itu kuto milo masampai. Yari ke di sisi lain. Namoto tudami. Ya kong kamelo yakate. Namoto tudami. InsyaAllah. Minimal. La ilaha illallah. Yari kode nagaga Allahumma sallallahu Muhammad Allahumma napaki milori pung Allah Ta'ala. Apalagi ia watue angkato wingkalinga angkato ubaca maka dah ia termasuk tu paralui tapamege pak doangatta. Paralui tapamege pak doangatta. Nasabak magai berakhirnya safar menurut kasat mata farawali angkat tu sesuatu hal tomato melebihkan kere istilah kasarat nabala. Termasuk nange makanja pak dongat pak iman tu matau melebihkan kehare mambagi-magi na PB mana ki puli di pak kajajain nan nia balai. Pamigi pak dongat tu matau melebihkan kehare. Minimal agai ia ko to mak bicara gi puat tapi beli ka puli di pak kajajain nan nia balai. Bai pak kajajana tolino mo pu pak kajajana setang. Walaupun pale engka insyaallah dia na malak datu matau melebihkan kehare. Iya, dia na malak datu. Termasuk ya pada syariat nas. Pada syariat nas subuh yang keempat Pak Wingerala ada subuh yang keempat. Engke kesian anak darat to kowe. Aga sana? Nuleng ko maca sana? Asam pajang ni? Dene sakna namanya dega tungka dega namanya maka de kejadian akhirnya aga Pak. Lolapoi. Tapi alhamdulillah to syukuru pamasena fung Allah Taala gangkan aga napas selamat matoki. Iya salamak mato, alina salamak mato, alhamdulillah. Motoro salamak mato dito na mereka. Ya ro aga termasuk baraka na pak dongang narikuto melo joka ina tu gunana minimal to tuda cinampa nasaba pakanjaki peringarangi. Ina to tuda mo tu cinampa pa insyaallah. Nama sepung Allah Ta'ala itu buat dijaji kotok joka na pasalama walaupun pali engkah tapi nike insyaallah dena malak dak toma bikan kehad. Makotoro koto lisu boleh bolai. Makotoro ini hal-hal kecil. Makotoro koto lisu boleh bolai. Minimal aja tak terutama bolai. Minimal agak to lepa jolo cinampa pakanjaki peringarangi. Minimal ibaci kudu Allahu
minimal ibace inna atoina napa tama boloyem assalamualaikum insyaallah barakka mega kutuna taru kung Allah taala toma malabikan kihadir narima kuan na noropa aja talu pemilo doang nasaba itu pak doangan pak magai asasil niya dan para pule risuruga nania magi asasil ne pano mancaji setan magai nasaba nalupe milo doang ang iale na to malabikan kihad itu kira asasil mangtang panglima malaikat tapi pada saat berita makadamelo ipancaji Adam akhirnya agak alena sendiri pasti pulungi malaikat malaikat mari kita berkumpul mari kita seraya berdoa tapi alena milo doang nilo doang pada na malaikat tapi nalupe milo doang alena akhirnya agak dia sendiri yang ingkar toma malabikan kihadir nasaba mage nalupe milo doang alena toma malabikan kihadir termasuk ini imang itu termasuk ini pagawe sarai tore milo doa kamaki tolo milo doang itawe na yalupe milo doang alena lalu pemilo doang yalena. Jadi minimal itu angkate kuling katuk tahu minimal puang. Passalama ikasih tahu alengi baraka, alengi asalamakang iya mananna nania puang. Talituka iya asalamakang. Biasa tu nilodo bami te salama lalu pemilo doang yalena salama Paralu ki paralu. Nasabama gay yan tu baraka na pak doangang itu matawa malabikan kihadir. Mega pak doangang. Mega tu pak doangan termasuk tama ki WC pak doangan memang nih tama ki masigi masigi pak doangan tu mau malabikan kihadir tapi nekia telengi khususan namo cik dimi namo cik dimi ia koi panan nungamu insyaallah tapi nekia ia ko burut taleleng itu megalak dapat doangan nah namo mapamula mak bajajunna masularak nang ke pak doangan nah kamana pak doangan nah tapi ini minimal aga bismillahirrahmanirrahim minimal ya tu tama WC kode ta pelayak kedabani bismillah masuki minimal alhamdulillah yargi mak kedaban mani kode sita pelay bismillah dia mereka bismillah alhamdulillah dia mereka kata mata malabikan kihadir nah nigi tau pak makka malaka ngi bismillah insyaallah ibarakaki kita nasabak bismillah. Kita je Fir'aun. Maga Fir'aun. Ia tu Fir'aun. Magi ia tu Fir'aun. Imasay Fir'aun. Nasabak angkay okko bolana taroki bismillah. Itu tu Fir'aun. Angkat taroki tu ko. Ko deta matapalo ni mitay. Angkat taroki okko tu. Bismillah. Tapi nekia kenre mate Fir'aun. Di Laut Merah. Nasaba magai nasaba ingkar na puli Nabi Musa atau matawa malabikan kihadir bahkan ingkarna lori puan na Nabi Musa ina ditupuat tersendiri pung Allah taala atau matawa malabikan kihadir gangka naga dene masih Fir'aun riwattu matina nasaba pallawangan itu matawa malabikan kihadir nah niat termasuk nigi tak baca Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samai wa was samiul alim insyaallah namase pung Allah taala de namate pallawangan itu toma malabikan kihadir nania bahkan ia komelo ki ipakanja ki amatiatta ia komelo ki ipakanja ki amatiatta ibace ia toma malabikan kihadir maga je nabita ia nabita melona mate malaikat mau sendiri puangi Muhammad melo no go ya ko melo ko wala ko de dito tapi aga nasa Muhammad iya nakapa makwa ni kapa na nigi makka malaka ngi iye isisena idi umat na Muhammad insyaallah nasange tahu de na tapatoy gachi to matawa malabikan kihade minimal nalingi pangatta pung Allah taala na sabak barakat na iye Tiga na Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nigi terima salawa Pak Bu insyaallah. Barakah na salawa itu termasuk buat dijaji nasabari makanja amat yang itu mata malabikan kihad. Termasuk aga nigi belo
ipacak gemu riwat tu matena termasuk termasuk idik manan nari lalan nama sigita iya. Nasabak mage itu pamasigi pak ternyata itu pamasigi riwat tu malasana wat dijaji nasabari lasanna iya tu namate gangka na ukke bolana ipitangi itu ajo kangen na lo masigi gangka na aga manyamangili sunnah nasabak baraka na itu ajo kangen ngelori masigi termasuk na mudah-mudahan idik mana nih itu matau malabikan kehad. Nah, sini surah-surah nanya to matau malabikan kehad. Jayir nange pa assalamualaikum nanya illo doangan. Pakanjaki perilo doangata. Termasuk aga idi angke oke puramoro tillo doanga bali bolata. Illo doangi bali bolata. Illo doangi lakait taidi makun raye puramo tillo doanga laketa. Nah, idi arone illo doangi beneta. Minimal agal tillo doang ngidi makun raye. Palagi maku kue pakanjaki di pak dongat tamakun raye utamana angke pura lake nama sangki. Nah, puang sarek puang may tapak baraka kasi jama-jama nambo anakku aling ya disingang asalamakang nan niya yang paling penting puang sarek puang manginaliman ngasinin na ligabana aja gana taro. Nah, eto makuturo si balikan na. Jadi silo doang ngipay. Insyaallah na nigi to milo doang ite madecing apalagi ko ambo anak tamatu pada silo doang insyaallah. Napak baraka itu napancaji ke rumah tangga yang bahagia atau malabikan kehan. Jadi yang pertama salam, yang kedua doa, terakhir aga yang dari itu as-sadaqah. Sidak kaki pak, sidak kaki bu. Nasabak mage luar biasa itu sidakah itu mata. Merepa ya atau rampa ya talai sidakah atau mata malabikan kehan. Bahkan angka di kisah, bukan kisah tapi kenyataan. Kenyataan, tapi ya rotawe mati nih. Pau penrang, ya sendiri pak bu, na coritang timunna na paringkaling aku. Aga nasang ya ustaz angka nangka watu memeto kak buktikan italai sidakah maka da pikui maka da ustaz ya pa balu-balu kak akhirnya aga melo kak buktikan maka da tunga gana tambangi pungalatale ro sidakah gangka na aga denau pikiri kiro maka da malasa gak matu ko wani mapat di ulu gak dena pikiri ki pak bu dena pikiri ki gangka na aga sininna yaro angke duina sininna ero duina ke kota na sidakah manang yaro. Nasi dah kamana demitu na pikiri ki makara malasa gi matu ulukwe maga gi dia na pikiri kiro nasi dah kangi belomete butikan ternyata aga pabu bajan na loy mak balu-balu megapi aleng nyero gangka na turima di situ itu matau malabikan kihan jadi itu walaupun dia na yule papa dero ini ya bere amanang dia pana yule batongan na narapi ni tingkatan na tahu ya rumah tandri itu matau malabikan kihan ya apa di kapang oke wat di mandari mopi siaga sanne wasi dekat gigi aja nih apalagi kong kena uang merah uang biru uang hijau uang pedang kega na tapla yudu may uang pedang ile yudu to mata malabikan ke hade sini surah-surah na neto mata malabikan ke jadi itu pali suka maka dipigi si dekat na sabab magai insyaallah marepa je tu tingkalinga peringarangi manik makada na iya kong katau pak makada dega tu sidakkan na loyolo ya balai dega namo plen ka insyaallah de na malak da to malabikan ke hadir na nia aga pak insyaallah na jagai sinin na waramparat tapung Allah taala na sabari sidakah maka je rabia tu adawiyah ya rabia tu adawiyah mamma itinrona gangkana angkai palalampaniye makka isinin na barana melona nakka angka sadda aga na po sadai pak bicara gini hakmu itu nasabak mage pura ni na pasu hak nah jadi maku kue palen na itu tanai herangi ro tau katallu makuli-kuli gaka na palen na pamak de toma malabikan kiade nasabak mage nasabak mapacin ni toma malabikan kiade na nia ia talais dekka tania ba mama kade materi to mi cawa-cawa cak beru mi bawa padat rupa tau termasuk sidakah nang katoje madari tau to mi cawa na to mangicito na deje gaga marigaga itu ondo to na madari ki mapikiri salah maka dari itu gaji nanu ro itu gaji na macai tapi biasa memang ke runtu iya biasa ko to si runtu senyum mi cawa ki tapi si sana to si runtu mi cawa ki idi na de na cawa te makwaro
ama ko bawa ni wadi jadi kasi ang kaurusan na panti dibanding iro tomo-tomo labikan kehar. Jadi berpikir positif tomo-tomo labikan kehar. Sini surah-surah nanya tomo-tomo labikan kehar. Dan niya yakin dan pasti termasuk ini pagalung makukui kesempatan ya kode nang kata sidakah asosso yari minimal maghrib subuh ya kode nang ka juma minimal ini supaya aga mak barakah itu poliat atau tomo labikan kehar. Dan niya najage pung Allah Ta'ala itu orang parata nasabak mage tasidakana. Apalagi masih kita dalam tahap pembangunan. Apa iya itu telai masih pak dega kecapu na pembangunan na dega pura si bangun ibangu si pura si bangun iba pura si tehele si dega apa jana iya magai risesena tau de na matappa ite risesena tau de na tappa torengke rumah kada makan kanja tehele na ibangu si na makanja mopi yero risesena tau de na matappa tapi risesena to matappa maka alhamdulillah nala de ceturi bangu si masigi. Gangka naga, angka kesempatan masih dekat, angka kesempatan masumba tomo-tomo labikan kehadir. Itu supaya angka asalama kata nasabari barakah nama sigi ibangu tomo-tomo labikan kehadir. Nama karamete guru tak presiden dengan alamaru. Ia komelo komite ikap sidian na kutawe. Ia komelo komite asidian na kutu kampung iti masigi. Upan-upan nang kamasigi may bangu may pakanjaki na masigi berarti yakin dan pati masig dia kutu tahu makanja sidingan. Termasuk lisu kanang sidakah tapakanjaki bateta masidakah. Sidakah aga sedekah politik. Nala de cewi ngerang sedekah politik. Pekwe carana pak pakanjaki bateta mite kamputa. Pakanjaki bateta matok do okobili. Pekwe nawat di kita kamputa tak bangun dan dia pekwe nawat di Indonesia amat tomato malabikan kehada. Iya nih, asidakah kiuku tu. Sini surah-surah nanya tomo-tomo labikan kehada. Peko ni ustaz, angkapo je palapi-lapi nah. Angkapo je palapi-lapi nah. Dia nama riga salama makada dia nakada todo ka angka palapi-lapi salama dia nakada iko makada bami angka je cek de sidakah memi asidakah ale aya sidakah. Ale. Dia nama riga aga. Tapi ia ko artinya megamui materita na di akadabani ale angka ko moto badi kami maleleng itu lengi aja na ya. Dia na marigaga. Sini yang penting aja nakada todo ka imi ko makada todo ka mo ale termasuk manyogo dan manyogo sabara ipakti ko mato koranaka. Sini surah-surah na niya tomo-tomo labikan kehada. Jadi lisukan nangi pak mega artinya sedekah. Tapi masian ni je witai. Iya nakapa deh, iya nakapa wala dapat sering rangang ye subuh magi-magi papuli guna lori di mana termasuk ya tuma bicara jaji asidak kaki pak asidak kaki bu termasuk nigi to melo macomo materina nigi to mai macomo agak nasanai usahana nigi me macomo kedudukanna batongan nama tanre insyaallah termasuk jalan sedekah termasuk pesantren pak kepala Quran ku makanjai. Kedua masigi. Ketiga imange. Makanja nasabama ge na pake makapala. Kegapi to matotta to duwe pajajiatta. Idi anak itu duwe pajajang itu makanja lada itu. Iya. Nani ni gapi ustaz sih nasabak na pake maceramah. Makaja matu itu. Iya. Sini surah-surah nani to malabikan ke hadir. Dewe wangi alikuwa agama atap pawi. Sini surah-surah nanya tahu malabikan ke hadir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya kung kada ada kutap pasal tadampang yang meraja. Terima kasih panitia masih kita atas sudinya memberikan amanah kepada saya. Alhamdulillah purani upan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.